freedom. Yes. Ndakwira iyo ni njukire mi atiriri. Financial freedom ni kuga atiriri. Ni wakinya handu mbeca ciaku ni rakurutira wira. Tiwe urashirutira mbeca ciaku igakurutira wira. Tiwe urarutira mbeca wira. Na kinjira atiriri hindi ugakinya handu ati urocio rutaga no thie na mbere we ona we macuguri maku murimo na ndurugame. Yes. What you got to mwako roke haya. Waguko nuge gitunguru. Yes. We na hii gicece ni gyaku. Ona we toro ni wa mono mathina cyane mathomi. Mathomirwo. Hau naho tora ithi. None would rather say iguru ri. Ndikiatha nari. Niguthia gogura mundu agekoraho. And it happens. It's a journey. Na rugendo rwajagia ri. Especially mundu ajakuya kindu gitagwo some formal income or informal for that matter. Hari uthia ukahingura account ya bengi. Yes. Ukahingura account. Na mundu akihingura account ni akorwo very visionary. Ukihingura account ya mbere ya bengi. Yes. Uko we mundu ina kioneki kinene muno maica-ini. Yes. Uko na riu haha. Ringana no tutwaranite na Jehova. Riu hana ndiona maundu makwa ni mekuhinguka. Absolutely. Na rugendo rwa financial freedom ri you can tell na mieri ya mbere itatu ya mundu wahingura account. Acio ni mundu wikira mbeca umuthi Friday ni agaciruta. You know there are people who are disciplined. Yes. Kuri mundu angiuga ici ndekira haha. Yes. Na da save ni undu wa kina. Yes. Ona kugia kikana ki. Igocihutia. Ndangiruta. Yes. Nacio ni makoro na daring attitude ya kuigura kindu gito fixed deposit. Mundu kihingura account uga mweri ndikagia ngirichi ithano igiri tacuka ndona goku marupurupu gatagati uguo o wiki ngaikagia mau matano. Yes. Wakinya handu account yo ugathie mweri wa mbere wa keri ya very okay. Wacoka wakinya handu uko ugikorora ugakora kinya ni atwikire dormant. Isi mwaka kiaje no horo wa bengi ri. Horo wa bengi even today is very wowing. Mbuno. Especially banking. Ni wathi yako wira tukiri twaku tuwiri account ni. Riu no ariga go mbeca ciaku maigaga hari guceranga ku. Wa ukaingiro gwo. Probably we mwoji wa kai. You see tena kurara go line. Riko ici automated. Ngira okoya tigiti haria. Waikara thio kaigwa. Okayo number. Yes. Ayo number ikara thio kaigwa. Ticket number 13. Please proceed to counter number 4. Well, no manyago. Mundu mwana na banki na mwe tondu atindaro ete screen. Na rora screen agacoka akarora ticket yake. Yes. Na karora TV ria ina ma advertisement ma Equity. Ticket number 313. Please proceed to cash counter. Karora Mr. Bean. Auri dani aya kandigiti andu au atatu ritana ni waika okaraini-ini ukarora ukona andu uria me compose na me relax ona mathire anxious ukona riu uyu wi mbere yaku ri ndangiaga million ndagite mita na mbia ndangia mito njeno era mundu Peter tu enda tu Peter kwanza Peter waga rogotie kindu gikoro kiriri ki intimidating tariu ni urasavu riu really those no mako very composed and those young men kule bengi they are very composed you are habari ya leo mzuri nilikusaidiaje? Nilikuwa nataka kutoa lakini niangalilie kwanza ni gapi. Niambia ni gapi? Kali kilo karatini kuna 57 that hiyo 7 that ya juu
Anasi hiyo badala ya kupanga line ungetoa tu pale nje kwa ATM. Nilisikia inakula 20 juu. Pata roze vendata isioni. Hiyo ndo kuuza makurorete. No, mera ine vegide makuroraga. Muno. Yes, all the focus yao kanegero. Ndio hiyo ndo mundu anyitagirwo mbeca cienjeru. Hayo matano, meri, 50, kabau na 10. Wewe kanyita uru. Kabau na tukagwa. Ayaya. Ugateng'arania na ikomire yaku kuo-ini. Na ikomire kigwa rithiaga. No ikomire rithia kunene. Na ndimenyaga niki. Na ungethie kuotha ikomire. Especially uko ni umana mbeca ingĩ nyingĩ. Mwathani ni onaga naka kwanika rika wale kuumirira. Ikomire rithia hanene. Rithia muno. Kujiru wikara wa ukora ati kuna kitu kiretwo corporate banking. Kana kuda gwetagwo riri credit department. Yes. Wona mundu abata na hini wakwa kamunyo cio ni mashiri ya mukohoro cia kule kujiru wona ndo maraingira haria yako handikitwo bulk haure ugigakinya bengi-inĩ nĩ ũnathi haure rĩu magarangĩte gĩkĩ mbeca niĩ ndanaingĩra hau bulk ndĩna ngiri 20 tondũ according to me ngiri 20 ndũngĩtarĩrari mbere ya that time ndũngĩciarĩka kũrĩa plenary aingĩra hau ha bulk rĩ mũirĩtu warĩ hau rĩ akĩruta kamacini aigĩrĩra hau how may I be of service kijira next time achikire na moko ya next time hapa ukuje from at least 100 hiyo unaweza hata deposit kwa ATM giri 20 ndĩrahokaga nothi ũgaciandĩkĩra kũrĩa kaũnta-inĩ cia kaũnta bana hario nuna mundu you see there is something called the first check litera mbere kwandĩkĩrwo check ceki kwajothia hario kambo karora haya haya mundu aba kwira soja ati skis kidogo tu mimi ni ndloa ama ndlowi how they attack nginya andu athomu kero sasa ni ndroa ni yule ndroa ni wewe ndrowi mwenye kukuandikia kunja tena hapa hapo ni Kenya shillings manake sio dola na nesa kineiho yato maundu tuigaingiwe etio cash deposit asa wasa kuradio kara line okara wakinyari okero counter ya check mtu hapangi line unaenda pale na ndio baki tara hini ndio leza ya guna matano seki yandikitwo ritwa riaku na mugeni seki yaku ya mbere no matter how landed you are yake hore counter-inĩ no nginya uri atiriri nitangoja kama siku ngapi naweza toa kesho jioni really kwezi cheki na is it one working day 2 days ni shei karata ona ayo ka thegi kuria
na kacheki niliweka kamefika wapi? I think utaangalia Thursday. Thursday sio bali. Sasa hivyo ndio iko, itabidi tusubiri. Hakuna vile munaekea mtu sana. Leo nĩgetha ũkinye harĩrĩ audacity ya gũthiĩ kwendia ceki kwako ndo ceki ciendagio uka go through some forfeiting measures ukaneana ceki mako na mbia magatigwo na ceki na bengi. I'm telling you, ũngĩakinya gũkinya bengi atĩ rĩu you are confident atĩ no ingĩre bengi-inĩ ũguo woe tigiti no horere actually doing something else on phone, what have you? Because bengi tiko very strict na thimu. Acha. Yes. Ticket number 413. Please proceed to counter number 5. Ugathiĩ casually. Tene ona wĩna tigiti ĩyo utanamenyera bengi. Waigua ticket number 110. Wona nĩ yaku nginya ũkamba rĩu kũgĩa stage fright. But anyway, the journey to financial freedom must be no kahora no boy, no kahora na Kenya kani nginya mugathi mumenyane na operations manager ũthiĩ kũrĩa igũrũ nginya operations ũthiĩ gwakuoya o kahũa. Yes. Ayete bulk na rũbaũ rwakwani ĩra ũgwanja na moto thiri.